A, da, tako je, okej. Ova vrata se zovu, gledao sam horror filmu iz 90-ih i ništa ne prepuštam slučaju, to je to. Nakon 5 mjeseci ljenčarenja, ne snimanja, pičke materine, evo me, ovdje sam, stigao sam, I'm back! Danas sam isplanirao nešto posebno, šalim se, ne nisam. Klasične YouTube gluposti, bih ja rekao. Ali, danas radimo reakciju, da li je to reakcija? To nije reakcija. Gledamo, zajedničko gledanje, ok, ovo je zajedničko gledanje i danas zajedno gledamo nekakve failove u arhitekturi. Mogu sam smisliti bolje ime za to. Šta su failovi u arhitekturi? Nema pojma. Ali saznaćemo zajedno. To su failovi koji imaju potencijala, imaju dobru ideju, ali jednostavno imaju lošu izvedbu. I onda nisu dobri. Ne iskoriste svoj životni maksimalni potencijal. Ovaj uvod je postao kriza srednjih godina. Ok, nađi... To je bookmark, jel da? To je vjerojatno tamo negdje završilo i ne novi. Fuck. Kliknuo sam krivu tipku. Primjer broj 1. Šta je krivo na ovoj slici? Ok, netko je zeznuo dizajn ove kuće, ali ja ne mogu vidjeti fail na dizajnu ove kuće. Aha. Gradili su kuću i napravili su cestu, ali ta cesta ide u zid. A ne do garaže. To je samo glupo. To nije ni smiješno. Ovo je glupo. Idemo dalje. Nemoj zezat. Netko je zapravo... Super je kako je ukomponirao stablo unutra. Ali onda opet zašto? Ovo je sve kao fora, ali ne baš. Fora, ali ne baš. Opisao sam svoj YouTube karijeru u zadnjih 3 godine. Jedan od ovih proizvoda nije kak bi trebao biti. Ma nemoj, ovo je Photoshop. Ovo sigurno mora biti Photoshop. Ovo se ne može dogoditi. Ne vidim proces na koji bi se ovo moglo dogoditi. Idemo dalje. Put slobode. Put slobode, Stairway to Heaven, preveo sam to krivo. Znate šta je moguće zapravo? Ovo je pravi fail. Ovo je stvarno moguće. Netko je prvo napravio stepenice. Ok, me pratite. I pratite moj proces razmišljanja. I onda netko je odlučio uništiti to što su napravili i izgraditi nešto drugo. I dobili su ovu sliku. I onda su samo bili kao, ok, slikat ćemo ovo prije nego srušimo sve. Fail broj 5. Prostorija s pogledom. Ovo bi bilo dobro da nema ovoga dolje. Ali zbog toga što ima ovoga dolje, ovo je toliko puta bolje. Imaš privatnu stanicu za vlak. Mislim, nemaš baš jer ta stanica bi... putovala bi s vlakom kad bi vlak prošao. Ovo mi se sviđa. Ovakve failove sam htio od početka videa. A ne one šmokljan gluposti na početku. Kao da li ti gradiš kuću i ne vidiš tračnice i ne praviš balkon. Ili je kuća ovdje i ti odlučiš postaviti tračnice. Krivi dizajn broj 6. Ovo ne može biti kao glavni izlaz, ali ajmo reći da je ovo kao onaj izlaz u slučaju za nuždu. I što više gledam ovo, to sam više stvari primijetio. Na početku sam bio kao nešto krivo sa stepenicama, jer onako ne možeš do vrha sa njima. I onda sam na kraju zapravo išao kursorom od miša cijelo vrijeme do vrha i skužio, hej, to funkcionira, me pratite, još uvijek, to je dobro. I onda sam skužio, pa hej, ovo je za 2,5 metra krivo, put lijevo, naprimjer, vatra, ti moraš pobjeći stana. I onda se to dogodi i padneš 3 kata dolje u drugu nesreću, potencijalno još goru nesreću. Igraonica pakla. Zašto pakla? Au. Ne bih rekao da je nužno s ovim problemom što je to na vrhu zgrade i sve, više bih rekao da je problem što je netko ukomponirao tobogan. Ok, ovo je super, doslovno dimnjak ima svoju prostoriju. To je nice. To je kompletna obitelj bih ja nazvao. Ovo tu bih ja rekao da je nastalo onako kad je netko razmišljao u trenutku. Samo kažem, dobar posao je napravio, ali ne bi baš htio koristiti ovaj pristup kad se vraćam iz kluba nešto u 3 ujutro. Ne zvuči mi kao zabavno, s obzirom da je to na stepenicama jako fališ kvaku, nekako ćeš završiti onako jedno 20 metara niže kod susjeda. Da li je netko od vas ikad pao po stepenicama? Ja nisam. Ali kao to je opasno, jel da? Ako padneš po stepenicama, kao možeš polomiti sve. Ok, šta je s ovim čudnim dizajnovima? Zašto većina stvari koje sam danas našao su uglavnom vrata koja lebde iznad ničega? Ovo je strani teritorij za mene. Osjeća se ko da je. Onako, nisam mislio da ću raditi ovakve videe. Ali hej, stvari se dešavaju, ljudi se mijenjaju, ok? Nemojte me kritizirati, promijenio sam se, vi to ne znate. Aha. Da, tako je, ok. Ova vrata se zovu, gledao sam horror filmu iz 90-ih i ništa ne prepuštam slučaju, to je to. Mislim, ne, samo kažem, kad ti dođe Freddy Krueger i onda ti kao, on neće zna da ti imaš ova vrata, jer mislim, realno gledajući what the fuck. I onda ti umjesto da umreš u svojoj kući, padneš glavom na pod, pored svoje kuće. Sviđa mi se. Ne.
Ne baš. Ne bih rekao da je ovo više kao fail od nekoga s nečije strane, više bih rekao da je ovo ono osobna preferenca. Onako imaš izbor, u ovom slučaju 2. To su ona kao nepisana pravila, kao ako koristiš pisionar, što zove pisionar? Penzionar? Kako miš penzionar? What the fuck je penzionar? Ok, ja sam završio nekim čudnim Wikipedia stranicama. Mene dovoljno ne zanima to da bi ja ostao ovdje. Sad na crkvi, imao si jedan posao. Dobio sam taman poruku na telefonu i taman sam pogledao u crkvu i onda sam... Ja ne funkcioniram dobro sa kršćanskim hororima. Kakvi su to kršćanski horori? Hvala na pitanju. Kao The Nun, kao bakica. Ne, to nije prijevod. Časna sestra, to je prijevod. Bakica, kakvi idiot. Znate ono kad se spuštamo na toboganu i zabavljamo se i osjećate se kao da nemate izbora, e pa ovaj put imate izbora. Imate izbor 1, izbor 2, izbor 3. Imate nešto u sredini što bih ja zvao izbor smrti, ali to je više nekako osobni izbor, ako to odaberete. Ili ne. Ili loša sreća. Ili loši prijatelji, da te gurnu. Ali osim toga, osjećaš se, barem imaš izbora na ovom toboganu. Drugačije, jedinstvenije, poseban. Nećemo to koristiti. Drugačije, ok? Specifičan je. Erotičan je. Ne. Evo, na primjer, ovo tu. Ovo je dobar dizajn. Sviđa mi se ovaj dizajn. Nije vjerojatno najbolji. Samo kažem, kut upada ovdje i kut ispada ovdje nije najbolji. Osjećaš se kao da bi trebao biti malo manje od 60 stupnjeva. Ali onda opet imaš dozu poštovanja kad ovo vidiš u realnosti. Onako, ja bih htio ići na ovo sada. Dobro, to je laž. Definitivno ne bi. Dobro, koji kurac je ovo? Kao prvo, ovo tu je barem dobrih 87 stupnjeva, ok? A ovo tu nije 87 stupnjeva, to je pogrešnih 87 stupnjeva. Wow, ovo je tako pogrešno. Biću iskren, ne znam kako da se osjećam u vezi ovog. Toliko je gore zbog toga što su tu klinci. What the fuck je ovo? Osjećam se kao da se netko previše zabavljao s ovim. Netko je zapravo bio, hej, groblja su dosadna, ajmo staviti igralište da se klinci mogu zabaviti dok gledaju grobove. Samo kažem, ovo je super primjer potencijala, ali loše izvedbe. Onako, želiš usrećiti klince, ali u isto vrijeme ne želiš kao disrespektat grobove. Kao smišljam scenarij u kojem se ja vraćam po noći negdje iz kuhinje, onako samo idem spavati, moram se popest ovuda, ali zapravo ne znam koji je proces penjanja po ovom, na koju stepenicu bijelo-crno. Jedna je bijela stepenica, jedna je crna stepenica, te crne bi po noći se stopile s okolinom i onda bi mislio da nema stepenice i onda bi preskakao i onda bi falio u bijelu stepenicu, pao na crnu, ali ne bi očekivao crnu i onda bi zapravo, jer nisam očekivao crnu, pao sa stepenice i onda bi spavao na parketu, vjerojatno. Svaka čast na modernom dizajnu, samo kažem, lijepo izgleda, ali ovo je savršen primjer kada dizajn nadmašuje svoju svrhu. Ove stepenice možemo bez problema nazvati jutarnje razgibavanje na stepenicama. Fizičko i psihičko. Kao ako ne skužiš, bit će fizičko. Ako skužiš, vjeruj mi, treba će ti minutu da skužiš kako ovaj paradoks funkcionira. Ovaj cijeli proces komponenta spuštanja nizbrdo. Kao prvo, ne znam što je sa klincima i toboganima u ovom videu. Ovo je super. Ovo je kao ono, nemoj se sramit, koristi tobogan. Ako curica može. Šta je ovo? To je rep. Ja sam ostao. Ja sam, ne znam kada se izvučim iz ovoga, pomislio sam na to, definitivno jesam. Što se tiče ovih stepenica, nije mi jasan proces razmišljenja i izvedbe ovoga, ali isto tako moglo bi biti do perspektive, kao slikano pa izgleda da je kod da je nakoso. Ali osim toga, ovo je savršen primjer ono kad se seliš negdje i dođeš u neku zgradu i onda ti kao vlasnica kaže da, zgrada nema lift, ali sve ok, imaš stepenice. Thanks, hvala ti na stepenicama. Znaš šta, koliko god da ova slika glupo izgleda, ja bih rekao da su se na ovom WC vodili zanimljivi razgovori. Ugodna je okej. Hvala svima na gledanju. Znam da već neko vrijeme dosta vas radi nekakve fan artove za mene po raznim društvenim mrežama. I generalno zabavne stvari i uglavnom razmišljao sam o tome i volio bih poslati neke od njih na svoj community kao dio na YouTube kanalu. Što god da ste napravili za mene, javite mi se na Instagramu ili preko maila, piše mi u opisu kanala. Rado ću staviti na svoj community post. Osjećam se da to kao nešto što već dugo vremena želim napraviti, ali pošto uopće nisam snimao. Super!